Gentlemen, 578 अधीनस्थ अधिकारी निशान स्पष्ट किए कार्रवाई शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर सम्मानित और विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। साथ ही इन युवा अधिकारियों के माता पिता और अभिभावक भी आज इनकी सफलता का जश्न में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुल 578 पुलिस अधिकारियों को 10 प्लाटून में बांटा गया है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा बैंड की इस धुन पर परेड कदम से कदम मिलाकर सीना ताने हुए मंच की ओर आगे बढ़ रही है। आप सभी सम्मानित अतिथियों से विनम्र से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जंजीमन देवियों एवं सज्जनों, कुछ ही क्षणों में परेड स्थल पर निशान का आगमन होगा। निशान के
are commanded by Multilateral Commander. The parade is commanded by Cadet Sub-Inspector Bahadur Islam, and the second in command is Cadet Sub-Inspector Hon'ble. I request all the audience and guests to please give a big round of applause to encourage these trainees, please. আহিবলগীয়া সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে উপযুক্ত আৰু সফলতাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ পেছাদাৰী, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে পৰ্যাপ্ত ৰূপত গঢ় দি তুলিছে। এই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক সফলতাৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে মই নেপাৰ সঞ্চালক শ্ৰী দীপক কুমাৰৰ লগতে সকলো ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ ফেকাল্টি আৰু নেপাৰ সকলো সদস্যকে ধন্যবাদ জনাইছো। কোভিড-19ৰ ফলত দেখা দিয়া দৈনিক ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজতো অতি সুন্দৰকৈ যে মৌলিক প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত হৈছে তাৰ প্ৰমাণ আজি ইয়াত কেডেট পৰিদৰ্শক উপ পৰিদৰ্শকসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা অনবদ্য কুচকাৱাজত প্ৰতিফলিত হৈছে। তদুপৰি অতি নিয়াৰিকৈ এই প্ৰশিক্ষণ যাতে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ উদ্যোগ লোৱাৰ বাবে মই আৰক্ষী অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তকো ধন্যবাদ জনাইছো। I'd like to thank Director Nepa, Shri Deepak Kumar, who is an outstanding officer of Assam Meghalaya cadre, and all the indoor and outdoor faculty members and the entire team of Nepa fraternity for most willingly and graciously accepting the huge challenge to train such a large number of trainees. The success of the basic training in the best possible manner amidst the day-to-day disruption caused by COVID-19 pandemic is reflected in the impressive turnout and the wonderful parade of the cadet sub-inspector here today. As we know, Sardar Vallabhbhai Patel, as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India, had envisaged a uniform pattern of police training for the whole country that led to the birth of magnificent Northeastern Police Academy, National Police Academy. The Northeastern Police Academy or the police academies spreaded across the country and the young officers who have passed out today